Hi guys, welcome to my YouTube channel Obekimi Production. Kada obeta mission sanang kadi. Niga happy aja sudah yo. Robor aja. Ekdom corona aja ini, lockdown aja ini macam kita cikti belum ada mat dingham lo yo. Mat lang lo, mat lah helben cukup cok. Faltu yang nawati. Setame cikti po. Pini. Lalu tumpah nampak lang pada son formo. Ting. Tharve kaciro. Muni tumdale kaciro itu kali. Di and tharve tumta kaciro do ya. Kapen kaprek jang pong. Lahai tumta tu do madi di. Son kasi tharve tumta kaciro do ya. Setame nili ke life long pen first time lang tek long tharve kaciro po. Bihek pen non a. Noni prang bak ketik long uji ni pini setame pini first time lang ketik long bihek pen non a. Niri happy deh yo setu deh yo rapor yo. And another way kecil rap deh yo love ya di love cinghon pick jet lah setar ya. Cumi uji bang setelah cuci aja lo kecil rap ini amat. Mỗi summer si rob din na po. And lahat pare chero. Alu tuma thek long lang plote lang. Lang mi odi. Cute oi ni ke love finak ma. Puga bibi sosoro ta. Pubangga apanya po ni. Torang te nal tumpan isi chini ri lam the. Labang so a channel la Obekimi Production ko. Kasi la so channel pan kangon pira 1K subscriber ang paliptha. Kado we tum han same yung sinal tum also sinang chinghon lo pulo tang te mili minal tum pan mission na video ko banai pan for info. La pen video mission sen na video ng one people. Tatang te nal tum ta do thak me. Bye.